BJP na lusing balangang na numit kun gatarung nei mention bangam dana lairakiba minister taruk ngasi Manipur gi governor la Ganesan na Washak Loukhre. Bharatiya Janata Party BJP gi anirak su balangak haukiba mamang thagi March kun ga mathoida semkhraba matungda numit kun gatarung ni subna minister expansion tawbangam dana lairakiba du ngasi awatpa minister taruk mag Imphal gi Raj Bhavan da Manipur gi governor la Ganesan na Washak Logduna laifam thokpa minister masing taragani thoi sapchana laikhre. Ngasi Manipur lengaki minister oina Washak Loukhre MLA sing adudi Konthokjam Kendra gi MLA Dr. Sapam Ranjan, Sekmai Kendra gi MLA Haikham Dingo, Nambol Kendra gi MLA Thongaujam Basanta, Tengnopal Kendra gi MLA Letpau Haukib, Khurai Kendra gi MLA Laisangthem Susindro amade, Singai Kendra gi MLA Khasim Basum ne. Minister oina Washak Loukhre sing aduda NPF ki ticket amikal da mai paglakhraba Khasim Basum natana atai di BJP gi mihut ngakta ne. Ngasi na minister taruk Washak Loukhre duga mari lainana chief minister N Biren na phongdokhiba de mikhal gi matamda BJP na Manipur miyam da thabak oina pangthokani haina thamkhibo wafam adu chapchana thabak to onthok bai base laingak asigi mathau ne maram asina miyam da pikhiba thajaba amadi commitment sing adu angamba thak ta hona duna thabak ta onthokna honaga ne ngasi Washak Loukhre minister ge portfolio nongmani da piragani haina CM na makhata na phongdokhe. Amukhana minister oina Washak Loukhre letpau haukip na phongdokhibada nauna amukhana minister oirakpa sida nungaiba phawe achoba power amagi manungda achoba thokdang lei haibasida thajaba state asida leiriba awada passing menkhana bahona ne loinana chinga tamga leinariba mari asida thajanada ba manba ama uriba se yamna nungaite masi lehendana bahona duna state ase tangdu leitana leinaba mahakna honagani haikhe hayeng phawba mayai oina nong sukhigane awang nongpoki state sing haibadi Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura yauna Tamil Nadu, Pondicherry amadi Kerala gi mafam sing da mayai oina nong chugane loina na akhak arau thokani haina Indian Meteorological Department IMD na phongdorokle. IMD gi cherol asina hai mathakta pantriba awang nongpoki state sing asida mayai oirap oina nong pak san na chugani haire. Samjaibu MPP gi anoba interim president oina khankhre. Bharat ki awang nongpoki state singi oina khwaidagi leader regional political party ama oidiba Manipur People's Party MPP ge oina president gi election pangthokpa ngamdana matam kuina lairakhiba adu chief election officer CEO Manipur na High Court of Manipur gi order amagi matungin na ngasi election pangthoktuna anoba interim president oina CH Samjai Singhabu tha taruki oina khankhre. Panba yabadi election asida candidate ahum haibade Y Bim Singh, S. Brojen Singh amade CH Samjai Singhana lamba tawna khe punna voter samaga tara mari gi manungda voter marfudraga mapan na vote thadana khe masigi manungda CH Samjai na vote kuntraga nipan phangduna magi khwaidagi naknaba lamba S. Brojen Singha dagi vote masing manga henduna mikhal mai pakhibane. Accident da nupi ama sire amana soklei ngasi nungthil more dagi Imphal tamna thorokpa Maruti Suzuki Omni event ama more lambi paringge Sinama made bongyang lona badalaiba Calvert amada sapu kana thomjilaba matungda gari adu Calvert makhada onthabada gari adu tonglakpa nupi ama khudakta sire driver na sokle haire laikhidraba nupi adu gi maming hayai bebe sahi hompuga humdoi mapuroiba laikhidraba MD Abdul Kawe sora maning laikai dagi ne adubu mangondagi phangba Aadhar card de mahaki laifamase hatamana ingkhol dagi ni haina lairami haire laibak thiba thokdog adu soklaba gari driver adu ge maming na MD Babur sahi nifu apokpa laikhidraba MD Helim Kawe Sora Bazar Gala dukan dagi ne exam pangthokta na hena phai KMWO Council of Higher Secondary Education Manipur kosem loba hojik pangthokliba class 12 ki exam asina mahairoi singda aranba tambibo oina thokpana exam asi pangthokta na hena phai haina Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO ge cherola mana phongdorokle. Organization asigi cherol asina makhata na phongdorok libade hojik pangthok liba class 12 ki exam ge chemistry thokpa numitta Little Master English Higher Secondary School samrok da tariba mahairoi pumnamak mass copy tawramba thengnabada natana mark hompuga manga yauba micro paper su room number 8 ke mapandagi loop asina phangba ngamkhe mahairoi singna toilet chatpa saraga thadaramba che sing loop asigi thomi singna thengnakhi haire nupagi toilet manungda thomi singna sangsin yengba matamda chemistry micro paper ngaktana toilet aduda tryraga leiramba thengnakhe asigumba mahairoi singda invigilator singna support tawbogi mami tariba sina de pangthokliba exam asina mahairoi singge khanghaiba du
खंगदोकनबगी नत्रे मसीदी महिरोइसिंगदा अरानबा उपाय सिजननबा तंबीबा ओइना थोकले मसीगुंबा थबक असि मखा ताना तौदनबा हायर अथॉरिटी ना एग्जाम की ओसीदा अकनबा इंस्ट्रक्शन पीबीयु अमदे अहेनबा फ्लाइंग स्क्वाड थाजिनदुना यंगसिलहनबियु मखा ताना हौजिक चथरिबा थवोंग असिदा पांगथोकदबा ओइरगदे एग्जाम पांगथोकतबना महिरोइसिंगे याइफबु ओइगनी हाइरे एनी स्टेट सिंगदे हिंदी लोनबु कंपलसरी ओहेनगनी हाइबा यानिंगदे यूपीएफ इंडिया की होम मिनिस्टर ना हिंदी लोनबु नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगदा क्लास 10 फाउबा कंपलसरी ओहेनगनी हाइना न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा पार्लियामेंटरी ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी की मिफमदा फोंगदोकिबा अदु यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर ना यानिंगदबा फोंगदोकले मणिपुर याउना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग असे इंडिया की स्टेट ओइरबसु तौरिबा थवोंग असिना नॉर्थ ईस्ट की अपिकपा स्टेट सिंगी नाट अमदी कल्चर बु तपना तपना मांगनबा होनबनी हाइना लौदबा ngamde हिंदी लोनबु नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा नमफुदा चनहननबा सथरगलिबा थवोंग असिगी मायोक्ता मियाम पुन्ना खोंजंग चंगसिननबा सेम स्वादुना लैबियु अमदे मणिपुर मियामना यानिंगदबगे इहौ हौरकपदा यूपीएफ मणिपुर नसु मपुंग फाना सरुक यागनी हाइना फ्रंट असिगे सेक्रेटरी पब्लिसिटी अयेकपम लोयाना थादोरकपा चेरोल दा हाइरे बीजेपी अमसुंग एमपीसीसी ना बिल हंदोकपियो मीडिया हाउस तरानिथोई सुब मणिपुर विधान सभा की मिखलगा मरी लेना पॉलिटिकल पार्टी अने बीजेपी मणिपुर प्रदेश अमसुंग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी ना था असिगी कुलुमदोई फावबगे नुंगथिल पुंग अहुम फावबदा तोंगान तोंगानबा मीडिया हाउसिंग दा तोलिबा बिल सिंग सेंगदोक्त्रबदे मीडिया हाउसिंग ना बॉयकॉट तौरकपगे फिरेप लौरकपा याय हाइना आमजू अमसुंग ईजीएम मणिपुर की प्रेसिडेंट सिंग ना खुयेक पीदुना थादोरकपा चेरोल ना हाइदे ngarang manipur press club ta phamkhiba apunba mifam amzu egm manipur hill journalist union amade media housing ge publisher sing yawba mifam da paliba lainga kasi da hokhiba 2021 dage tongan ba pause sing ge toliba bill sing chada tara pi khrei lemhoriba bill su sengdok pinaba mifam na lainga ta haijaba karigumba hairiba matam asida pibidrabade makhata na boycott ki phirep laurakani haire पीएम नरेंद्र मोदी ना गुजरात फिट 109 वांगबा हनुमान की मूर्ति माइखुम हांगदोखरे ngasi asi हनुमान जयंती गा मरी लेदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुजरात फिट 109 वांगबा हनुमान गे माइखुम हांगदोखरे नुमित असि गा मरी लेदना प्राइम मिनिस्टर ना हनुमान की मूर्ति दा हाइकट लाइकट तमगा लोइना स्टेट असि की मियाम नसु हनुमान की मूर्ति दा हाइकट लाइकट तमदुना थौनी जखे लाइवाग असि की ओइनादे ngasi हांगदोगलिबा हनुमान की माइखुम असे मफम अमतदा लैत्री हाइरे फिलीपींस ता ट्रॉपिकल स्टॉर्म ना नुपी अंगांग याउना 139 सिरे फिलीपींस ता थोकिबा तमथिरबा नोंगलै नुंगसिना नुपी अंगांग याउना मियोय 139 सिरे कया अमना सोकपदगी हॉस्पिटल दा लाइकनरे नोंगलै नुंगसित अदुना मयाई थंगबा फिलीपींस ता साउना मांगाता थोकपगा लोइना युम लिसिंग कया मांग ताखरे मियोय कया लैफम लैतबदगे रिलीफ कैंप सिंग दा संगजफम लौदुना लैखरे लैबाग अदुगी सरकार ना अवाबा तारबा सिंगिदमक रिलीफ कैंप कया हांगदोक्तुना मखोइबु संगजफम पीखरे नोंगलै नुंगसिना सोखलबा मफमसिंगदा लैबाग अदुगी प्रेसिडेंट ना नोंथक्तगी हेलीकॉप्टर तोंगदुना एरियल सर्वे तौखरे हौजिकसु लैबाग अदुदा मियामना पाखनबा लैरे अवाबा तारबा इमुंगसिंगदा फिलीपींस सरकार ना पीबा याबा मतेंग पुमनमक पीगनी हाइबगा लोइना मयुम मकै लैत्रबा सिंगिदमक्ता नौना युम सानबा सेंथंग पीबा हौखरे हाइरे अमरोमदा ओइरकलिबा फिबा मदुदा पृथ्वीगी लैबा कयानसु मतेंग पीबा हौनखरे हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।